Dobro došli u 12. epizodu moje Berjačnice. Evo, idemo dalje, napredujemo, stigli smo do 12. Nastavljamo dalje. Da puno ne duljim, danas ćemo se baviti jednom zanimljivom temom, vrstama aparata za brijanje, to je brijača. Pokušat ću vam približiti kakvi sve imamo, znači po načinu otvaranja, po agresivnosti, po češlju. Da ne dužimo više, ajmo pomalo prijeći na prvi dio. Evo, za početak bismo predstavili, po broju dijelova. Iako ima među najviše dijelova, smatramo ga među jednodijelne brijače, jer svi drugi se trebaju rastaviti u više dijelova kako bi se stavio žilet. Prvi naš je Feder Popular, jeftin brijač, lagan brijač. Po čemu je on poseban? On nema kapice, da se otvara, da se skida, nego se otvara na način da se ova lagana ručkica vrti i glava mu se otvara kao leptir. Zove se TTO, Twist Open, po ovome što se zavrči, ili Butterfly, leptir, po krilima leptira. Žilet se stavlja između ovo dvoje, zatvori i zatvara se isto tako samo sa okrećanjem. Evo. Jednostavan, ne volim ga baš previše, ovo je jedini koji imam, zato što same konstrukcije ima puno dijelova, puno relativno, nije Space Shuttle, ali može se začepiti, onda ga ne možeš kasnije ni otvoriti, uvijek nađe neke probleme. A sljedeće je dvodijelni brijač. U ovom slučaju je Merkur 37C Slant. On je dvodijelni brijač, to je sastoji se od dva dijela. Otvara se na kapicu. Evo, lagano, vidite kako se on već lagano otvara. I to je to. Žilet se stavlja ovako okomito i stavlja se natrag i ponovno se zateže kapica. Među dvodijelne brijače, zbog svoje specifikacije ili svoje specifičnosti, ulaze i adjustable, ili oni koji se mogu namještati. U ovom slučaju je Q-Shave, klon Mercury Futura. On se ne odvija ko što je ovaj dole, ko što je Mercury 37C, nema dole kapicu, nego se otvara povlačenjem. Prvo jedna strana pa druga. I onda se sam žilet stavlja ovdje i evo malo. I pritisne se dok klikne. To je bio, i on spada među dvodijelne brijače. I sad dolazimo do zadnjeg, to je trodijelnoga. U ovom slučaju je Edwin Jaeger 96. Edwin Jaeger D86. On se sastoji u tri dijela, odvrćemo mu ručku, ona je sama, podnožje i gornju pločicu. Žilet se stavlja odozgo, onda pločica i na kraju ručka. Možemo vidjeti
butterfly, twist open, dvodijelni sa gornjim otvaranjem i trodijelni. Sada ću vam prikazati kako se razlikuju berjači po vrsti češlja. Na početku imamo stari Edwin Jagger, dobar i pouzdani. Pogledajte kako je kod njega znači zatvoren češalj. On ima lagane ove resice, ali u principu taj češalj je zatvoren. Obično, evo, pogledajte malo bolje. Ovo je znači close comb ili zatvorenog češlja. Obično su među blažima berjačima, pogodima, najviše, koliko sam uspio do sad vidjeti, najviše imaju ovaki, znači zatvorenog češlja. Sljedeći je otvoreni češalj, u ovom slučaju je Fatib Grande. Pogledajte kako je izgleda ovaj češalj. Znači, on je nazubljen, ima, vidite kako, je to postavljeno, znači baš ko češalj. Vjerojatno bi se mogli počešljati. Svrha otvorenog češlja je da olakša prolazak sapunice, da olakša prolazak sapunice. Obično su oni smatraju nešto agresivnijima. Pružaju bolje brijanje, bolje uvjetno, ali zahtijevaju period navikavanja i moraju se puno više pripaziti nego što su ovi zatvoreni češalji. I treća vrsta je u biti slant. To ako možete primijetiti na ovoj Mercury T7C, ovaj slant je lagano zakrivljen, znači on ne brije kao standardni closed i open comb, znači ne brije okomito, nego ko giljotino, znači lagano pod kutom. Dobar je, meni je nekako najdraži za obrijat se, dosta je blag i vrlo efikasan. Ako tražite brijač koji bi se samo jedanput htjeli brijati, znači ne 2 ili 3 prolaza, apsolutno vam preporučujem ovaj slant. Znači ovo je u principu Mercury T7C. I evo na kraju da vam pokažem još i po agresivnosti. Znači koliko osjetite sam žilet na koži. Apsolutno među najblažim brijačima je naš standardni Wilkinson Sword Classic. Iznimno blag brijač za početnike, nije zahtjevan, nema velike otvore oštrice, jako fin za brijanje. I još jedanput preporučujem za početnike. Sljedeći je Edwin Jagger. On ulazi među brijače srednje agresivnosti. Isto je vrlo ugodan za obrijat. Daje malo jači pritisak žileta. Ovo je inače moj glavni go-to brijač, znači najčešće se brijem s njim. Sljedeći po redu je čuveni Muhle F41, koji je iznimno agresivan brijač. Morate imati veliko strahopoštovanje, a obrije je savršeno. To je ono kako se kaže BBS, Baby Butt Shaving, ili Baby Butt Smooth, kako ko prevodi. Izrazito su velike otvore žileta, ispupčenje žileta. Još jednom morate dobro paziti s njime, dobro se pripremiti, pre-shave je skoro pa obavezan. Što da kažem?
Dobar. I na kraju znači i ovaj Q-Shave, kopija Merkur Futura. To je brijač sa namještanjem. Ako možete vidjeti ovdje skroz na dnu, imate brojeve od 1 do 6 kojima određujete širinu otvora za oštricu. Znači sad je na 1 gdje je skroz mal, sad kako se povećava on je sve veći. Na 1 on vam je, znači ovo je na 1, ona je po blagosti kao Wilkinson Sword. Otprilike 3 do 4, tu negdje, 3, 3,5, 4, vam je po jakosti Edwin Jagger, progresivi, a definitivno 6 je ko Mle F41, znači imate 3 brijača u jednome. Jo, to bi bilo to. Evo, pogledali smo 3 načina, to je 3 vrste aparata za brijanje. Moram vam se ispričati zbog problema sa fokusiranjem. Nažalost, aparat je fenomenalna kamera, Samsung G5. Mislim, dobro radi, ali nije to nešto profesionalno. Uglavnom, u ovom trenutku, znači, volio bih da u komentarima napišete s čime se brijete. Da li više volite agresivnije ili blaže brijače? Da li više volite brijače s otvorenom češljom, zatvorenom češljom ili možda slant? Da vidimo s čime se mi brijemo. Evo, došlo je do kraja. Ostaje vam još jedino, znači, da komentirate, da se pretplatite i da lajkate. Do sljedećeg utorka uživajte u brijanju.